Beulai muyumbe wa Mboni kwa evinda yemwe Kisoi Munyao ni wenda muyumbe wa oyu erasa eskepaso kuweta maendeleo kisione kiu eniti kukomana na ene nthi vinda ya kuwa basari hiyo ka na kwa ya mumbini ainene achathini kimocha mathiko kuya songeni Mboni Kisoi yengi ni wa mutula muteke baso kwa makume la vinda na ila munini wa musumbi kithureke ndiki unathokete Mboni kuthuima melati ya malelu aiweta kanaki ni kikuonania kana ndena wendi wa mwene nthi kutetheka kumana na itumisi yake siaki uteti Caleb Kwenana na Kisoi na ola kwa ivinda yimwe watumikia Mboni ta muyumbe ni kana muyumbe ola uivo erasa skefasu wanzioka ndake unenga maendeleo la mavaniwa muyumbe uito na inge umela ivinda ya kwa fomu sia basari ivinda kuthi yela yengi. Sisi tulichagua watu watufanyie maendeleo, sio watu waende wa mjumbe kila wakati na kila dakika tuko social hall kupeana kazi ya basari. Kama hiyo ndio kazi ulipatiwa, peana basari, umalize miaka yako 10, ungojee sasa I'm coming to take over Mboni, pali niliwachia mpaka tuende mbele sasa. Karamu na ziara. Tuto nako ikalamia kesu yonde, pate bandu tiendete. Ukele atakaenda mark time. Otauke Kisoi wa mwenda kivasu kunengo tongo wa serikali wakatinda iya na kumutula muti kwa kwenda kuona nyande ukwata serikali mbau nthini wa miradi ya maendeleo leke totwa wa Mboni na muno ya malelu. Kisoi yawe takana kwa makuyumilya ndambukani ya munini wa musumbi kithureke ndiki ile na atwa iwe kumboni mwai muvetuku ni wekethio wa kana nde utani ya maendeleo kisioneki nene wiyesuongi mheshimiwa PS Terry Mbaika anaendi aneta deputy president Kithure Kindiki moke vaya moko sise lelwa ngoluni itangini wende yata. Na katika hiyo harakati mheshimiwa Kivasu ndaivo na ndesuomo waeza kuivapo pe mundu wa serikali ba Mboni ela minisa wokie chelungui Mboni ona mheshimiwa Kivasu ndaivo deputy president ayuka Mboni na woke tozia maendeleo mheshimiwa Kivasu ndaivo kuwa na heshima kwa PS Terry Mbaika na wafanyikazi wote wa national government. Kama kuna mtu na kiongozi ajui maneno ya hii barabara ni wewe mheshimiwa Kivasu. Wachana na PS Terry Mbaika, alete deputy president, hata akitaka alete rais, tuwekewe hiyo barabara lami ifike Tangini, watu wa Mboni wapate hiyo maendeleo. Nitona kuona ngaita wiki ya mavitio. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.